Che può rodo io so penso. Io per uno, con lo può per mianwa. Cái chuyện kia là mianwa. Mà con để đóng và mèo gen. Có một điện kia. Cái cả màn đồ kỳ dùng cái gì ấy. Chỉ có bên để đóng. Quay này cái quy đã bên kia được cái cả màn đồ đóng ở gì là một bè có mang có. Tuy nhiên won cái word cái tim mà lên. Amen. War beri komwon ki komwot ki komtio maleng. War beri komwon ki komwot ki komtio maleng. Ruot wa Yesu Kristo liel palo Kristo mer ku dog gen maleng. Ikar ma in ki kumi gi yiri liel. Iri ye pinena dek mar meone vuliel. Pekonyo kakano komdano kaken. Ento mero gen mechie wa kwe wek la tichu yue gire mot ikuch iliel man ni o iching ma en bichie ikar ma en binen kwere we ipoch mera binaga ipolo inying ruot wa Yesu Kristo. Yesu kikoma wajini mana ye gen ma wora merni ngad ma neno were uye kome umiero bet kikwo mera binaga dok ana bichero en iching me ageke wek ro bao loin chwini ujuli kuch maber naga Pierre bana twe tujo ulwo la mienwa Elizabeth ka chiel ke Alich wek gunong kwere kwa mapetum pien chwin gi beru ki geni kumi Pien Kristo kwa chiki kinjo moto. Endo bikwongo. Endo tie kayo ikingi. Chibiloko kumgi. Bidogo rom kimere. Wawek tibu pa. Lumegi waman. Iching rupa. Weko chwale ikabiri me kuji polo. Weko bichi kome bere iner malachen. Ay chiet donki kuj. Bod wuro ma en rupa. Bagero ni indi ti boruba kama dega kinyego kirai twin pe ye we pe will pe wa lake pe wan we kuch kima pa mego kilomego uberi kin wa lobo we ko betele tian ma wigi kiti polo we wa pe bi will pe wu we bi po pe wu ikar me mecha ki kar me lega mo kene Dong wati ko keto tibo pa lumigi wa medi ichilo ba mai polo walego ba wonwa Iba Yesu Kristo tibo ba o pinwa dong we pinwa pena yen ko iwa ko mena bena mara ina ka ba ko sanang mo ponyo wonwa mati polo Piwan tu cuma kun dewan macam kai wapu piu ngom dok ikum ngom wapu bere dok ikum wapu bur bere dok ikum bur ci wabil wapu ni yu adek
Mapoi kum ruba mutwe polo kilobo. Digo tujo manen ki mapenen. Mapoi kum ruba wot. Ma ena la la padano tujo. Ki mapoi kum ruba ki manen. Ma ena ye la mi ki wan mich. Ki kompeti wan tujo makone wabiro. Kalwa ko lo mi wario eni mienwa. Wabi kwanyo ngom. Ki wabi wot. You are them. Oh, why? Wakupi mukare tujo. Ingo bawon. Bawon. Batu malay. Nang wati ko kato tibo ba umege wa lamen wa ichingo ba. Walego lega makie twin wakui wiwa. Biko mamalo. Mana ye lega ma yeso bikome. Pone kwere kilo windoka. Won wati polo. Roruba wakwai in I bet kikija ikom luto magi Elizabeth kachil ki alich pe ngol kubi wigi pitit mogo magen ko demi bilobo ni pien kwin gi na ko ber me lopo mirani bugeno in bene wakwai in dong wekin mago ripe ki dul par Kristo ibilobo eneni bombete eneni bu ripe ki dul pa malaika magiti polo kapako in wakawar in wakwai magi tuju ini buat ba Yesus Kristo puch bela bena kami kigen buat wekin ku yue kuch puch bela bena kami kigen buat wekin ku yue kuch won wa mati polo Morrempe Maria. War beri komwon komwot komtumadeng. War beri komwon komwot komtumadeng. Which better be now I make again, Rod. Which better be now I make again, Rod. I wrote me quick to Jomotar. Weekend ko yue kush. Before what by Yesu Kristo. One ko. Jom dong to be met here eh. Yan dong met here. One jom mo kene ne. Wa tiero pinega. Lega ene wa nego pe. Megewa. No megewa. Madong kumbete yan ko po nyimwa pa jo ene. Ye wa tiero twin wa jujo. Pinega. One la chuyện, việc nó là chuyện của con gen, one mà phút vào đông ấy, và work chan này được đâu, thì cái đèn nó rom á, one về chuyện mua và bị bể cái màn, before và bây giờ sẽ phải sống, một cha không quê, đó mà đó ấy, giờ một cái này, một đôi mẹ tại nhím, nhiều mấy nhiều. Betul wak man an otiga Richard amero katika wacho ko pa lalum Elizabeth ma oberu dawa lalum Elizabeth oberu laten pa oliva lukamich mekaga pungole mine nye akweyo mekaga parwech lalum onyome kio tira Elia luchala mekaga pako ma en otira Elia
obedo wod Paudon Sermoi. Lalum Elizabeth onywalo lutino magi. Latin kaine ya obedo ayot Josephine makwone dong pege. Lalup kore obedo Anna Gertrude Atuo ma en bene kwone dong pege. Ka wiwa po mabe miero ng'e ni Anna Gertrude Atuo ena yo bedo in padi fra dano ng'eyo duju mabe i kumalo me Uganda kany. Inge Anna Atuo en onywalo latin lacho makiluoni Okumu Jacob ma kwone bene dong pege kom karni. Kinge Okumu en onywalo Komakech, en Komakech bene dong kwone pege. Inge Komakech latin me abich ma en onywalo en ayo bedo Oto Paul. Oto Paul kome futie ma an aberu latine. Kilo tien muka ene bene tie maduong. Inge meno en mego onywalo Kalo Kwera. Kalo Kwera kwone bedong pege. Ki latin me abir ne oberu Abe bedong kwone pe. Latin me aboro oberu Akelo Margaret ma pol dano ng'eyo kinying ni Mango en kometie. Latin me abungwen mabedong en latin chogo en aye Anek Madeleine. Madeleine dano ng'eyo kinying ni Made en kometie makwo. En aye oberu latin chogo. Mego oberu la miel achuli mapat pat. Oberu bene la wimon ma inono tela ne oberu tela makwir tral ma mon pol kare maro take oluong mon ineno mon bino irom malamal. En oberu dano ma bene lama dano duju lutino ludiru aloko dongo iloko mon. So inoni lutino pol kare utieno bino ka gore inyime iwang o kamano en oberu iye were obok igi ododo ma en bene gonyo te ododo ma bere da pien wang'eyo ni ododo en oberu gien achiel ma yu achiel ma ludir ma yang chon gifonyo ki lutino wek lutino bed makwiri chi meno gin mukene ma en oberu katimone mateka dada. Mego Elizabeth Lalum oberu dano malaleo tutwal ka wiya po inoni en cheri kulu ka kwanyo kweyo mano piu luako malende da en dwayo kilake oweko we ikar metone Mego Elizabeth Lalum madawani okal teo mako oto kilake weny. Ikar mogo Mego bene chulu en beru ne ikindano ne kilok mogo me wibie ma irom mamalo oweko ni mo aberu kiwu ka okate me minu tame ikom ngoma teka time i South Africa ma owajo inyange en pa kwan mo me class gine formal education en pa otimu chi en ng'eyo jemiger kerbeti ni pa otimu gina kwano formal education chi oweko kar mo omiyo komet ni muni me chota pirika lumo kit enomi muni me chota pirika magitika yilo dong del chol tutwali miero ki ngol gen ki pala ma ulugo mero nyuru ni Mego tiki ngech ilkit metela kidong ti tam meneno ni del chol lolu guberu ki kuch guberu ki yom chwiny peki bet ka yelo gen oweko awade beni uberu a nationalist pe uberu dano me atata uberu dano ma dit tutwal tamme waigi angoma entimo Mego bene maro tutwal tetu dek tutwale abang ma umiu ruot mo mayang chon kilone yachoni lugada maro bieno bore ka chamo en dek enoni
pi man bene weko dano chako lungo abamba ni ruoru paju pien ruot ka do oberu kachamo dek ma otero inde en abambang eno ruot dong paju mot ki yom chwiny ka maro pi li got mano iye yom atega mego kwane urweng ki Kitgum Hospital inieno dwe apawi abichiel dwe me apawi ario mwaka liwa chiel 1940 wi aboro en otenyo lutino adek ma komgi kwo watin ma en aye Oto Paul madong en ti latin lacho kene ki tieki akelo Margaret kadong anek Madeleine kidma nanene winya wajo kwere ni Madeleine anek enaido bero latin chogo so en lutien adek enoni aye makumbeti gitie makwo megu utenyo likwayo makaro 180 wi abich mana ye wiye me popa megu dawa Elizabeth Lalum ana foyo matek the total one metigo joduju ma tin go bino karipe kwedwa ilog me chalo kokowa bot la church melano ni bugwa katigo kalotien mameko ni kama be gima kimina ni atim ena ye kwano wiye kwa pa lotien wa makogi urwenyuni dong mapeyaga achao alego lotien pa lela John deno dudugu nyikiche choka nwa bene lwa onendi kachano romo ki monne bene magitie ikine choka kan nene iberu choka bene lwa oneni man ene atamni gino pia tama miro konkere dong joa watikan ki to ario achiel pa Bomin John ki omine onyominwa makiluon koma Kate Francis achako ki Bomin John oberu latien pa Oto Paul me karapa ko en Oto Paul jikin wakan koni kaki luon wangdang ni umi lok chubi winu loke men Bomin John ene ki luon Mary Anyono mau ai karapa keyo dong John Tinwale maka aliwa chen miya bungen pier bichiel wiya chen. Ochako kwane Iangaya Primary School. Ochako kwane kama po kikan pien wonwa uberdan malafon chi ikarma en chako kwane uno babawa tika fon kuno uwewa en chako ki Iangaya Primary School. Endong utiako kwane Ugom Primary School P7 kai ni choro udonyo imony dun mony makiluoni UNLA Uganda National Liberation Army kale chen magamente do loke en beno loke imony NRA kadong na chen umeni NRA kilogo udogo UPDF ikarma kinego ene uno NTA UPDF kidong Jonopia Tanamia Wamuru and Ikarma and to ono Dongtie Second Lieutenant. Kunkimio ire appointment Matit Machalo IO Isera Battalion. Kimako en Kacheki Jumukene Ikime Ubiri Francis
Ki mati abino en no jaketi meno ki luo ko yero Ronald. Le en mene anyama ini ki luo adong piny Brenda. Ikarma kinego wone en ono futie la tien malalani total tien wale eni ono tien lalal. Mene alutwe bon ikwara ni eno ki luo achola Irene. En ono dong didit olo woro ono dong ikarma kinego wonge. Chiman ena yelo tieno gato eno. O Ramadan nomo kato. Omin weche ma kiloko makach Francis. Ikare ma kinego en ono futila tie matitire total. Pinywala en mahali wachel mia kungwen tiarabor uya ngwen. Wane oto Paul meka apako miene mera nyono meka apakeyo. En uchako kwane le choko primary school. Ikarma kinego en onotie ikrada bichel. Ne enuma kinego gene kichelo ne achelo kiruto. Iwang o utieno ka kicha pitch. Mau beri ni amdua pau ya rio. Bima rio ma ali bachel ni abungwen ya bungwen ya de. Man ye wiye gima an wan malu watao ne wajubi waobe kimeji ye. Chi peko ma wabiano yeni. Chi peko maliet. Maliet ratela awino honorable councilor waju. Ni lutieno. Miyaru nani pegi chala kuri lokwa mani wema ni kwa ni nyapa ni man kong ko bureni. Eno ni wapa obi ye pien gino wati ye eni gino pere lip itwinda wen kanga to man natural death. Eno ni kakimone kiromo mielo chiki mielo. Eno eni to malet utima kija angeni wongang madit ubilok ye koni ma ubinoyo che lukumu luwara atamni wiye akete mat Ene rau dor kwa konjo na ne wadano. Dor program pe dir de pelak. In fact Ayuma, 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 ayuma,
Tell Mark make him a bag. Siwe.